Straga, odnosno diplome, je dobio rad broj 3. Ivo Dejanović. Evo, molimo autora. Evo, cure će pokazivati. Rad je pohvaljen. Zašto se donose diplome? Zato da se pokaže autorima da je rad primijećen, jer uvijek nedostaje nagrada, naročito nedostaje prvih nagrada, ali tako da, evo, autore, evo, čestitamo. Druga pohvala ili diploma je otišla autorici. Svi znamo da po etikama se mogu neki autori prepoznat, tako da smo i ovu autoricu prepoznali, a to je rad broj 15. Barbara Cetina. Nju pohvaljujemo. Evo, čestitam. Sad bi išli na sponzorske nagrade. Ovaj put, uz puno poštovanje izbora žirija, nije bilo utjecaja da sad mi smo ponudili nekoliko radova sponzorima i unutar te ponude su sponzori odabrali, što je jako lijepo. Uglavnom, jedan od sponzora je Dental Grupa, naš prijatelj Željko Gucunski, a za rad broj 5. 2000 kuna nagrada Vinko Bogataj. Ovdje je autor bez obzira na temu uveo. Drugu sponzorsku nagradu je dobio od turističke zajednice Brtonigla, rad broj 28. Sad je frka. Ovdje ima još nekoliko radova. Aha, ne znam otkud su autori. Barbara Cetina i Ivo Dejanović, naravno iz Buja. Barbara, gdje je Barbara? Iz Rijeke? Rovinj, Rijeka. Ok, evo imamo 3 nagrade. Jedna nagrada dok smo žirirali, pošto nismo znali sve autore zaista, onda smo ju nazvali Štipaljke i kamenčić na suncu. To je autorski, odnosno to je u evidenciji rad broj 16. To je 3. nagrada ove ekstempore. I 3. nagradu uručit će Tanja Šufaj, veća ravnateljica Stručnog gotovnog učilišta. Odlično. Nagrada je i samostalna izložba u 2017. u galeriji Orsule. Seljem, evo, uručujemo autorici ili autoru rada broj 2. Druga nagrada 1500 kuna i samostalna izložba u galeriji Orsula uručuje gradonačelnik Edi Andrejašić. Saša Dejanović. I evo, sad bi trebao doći taj strašni čas da se razglasi prva nagrada ovog ekstempora, rad broj 17. Ko je autor? Aha, da. Silvana Konjevoda. Evo, bravo, Silvana Ivana je tu, a prvu nagradu uručuje predsjednik turističke zajednice Istarske županije, župan gospodin Valter Frego, 3000 kuna dodjeljuje turistička zajednica grada Buja. I samostalna izložba normalno u galeriji Orsula. Još jedan aplauz. Inače, pri odlučivanju, iako sam već radio i kao kustos i prijatelj sam sa kolegom.